Te puta a etetera penevau. Te tawa mahanara te horo a hia mai e te ari e atueru. Te utua whare o te enumi o te atiuta o hamana i te ari vahine ia etetera. Wa haere maira morotu tai i mua i te aro te ari. Wa whaite hoi etetera iana e no tōna rafet i oia. Wa iri te era te ari i tana tap arima a rave hia mai e ana ia hamanara. E watu era ia morotu tai. Watu era etetera ia morotu tai in ai te utua whare o hamana. Wa pro whaahu atura etetera i te ari. Ti papa mai te hora i te tiror a ave e wa whaateni atura iana ma te roi mata ia tue atu oia i tawa ino i whaatu puhia e hamana. Ati atatara e te opua hia iana i te atiuta. Wa whatoro maira te ari i te peta auro ia etetera. Wa tia aera etetera ti anoa hora i mua i te aro te ari. Wa prowatura ia tia i te ari ira. E te ite hia maira vau e ana. E mea tia tawa prone i te aro te ari. E te au maira te ari ia aune. E pap e i te prof a ore. I te mau pro i pap e hia e hamana a hami tata. E atia tata. Tāna i pap eira. E rave te mo atiuta. Ia maurua i roto i te mo mata ina atoa o te ar ira. E ahara ho i au nei. E ti e ia whaaurom e i te hior atu. I te iene ino. E hopo hia mei in ia i tōni mo tata. E aha ho i au e ti e ia hi ono atu i te taparhei a i to uno i raf e ti. Wa promeira te ar ira o aha tueru i te ar i vahinera ia etetera. E te ati utara ia morotitai. Inaha, wa horo ahia e au te whare o hamana ia etetera. E wa tari hia oia e rato in ia i te rir ara. No te mea, wa whaatoro oia i tana rima e ravi i te atiuta. E pap e atua oto i ta uto pro i hin aro i tawa mo atiutara. Ma te i o atua o te ari e ma te tap o te ari i te tap or a. O te pro ho i pap e hia ma te i o te ari e wa tap o hia te tap o te ari. Ore roa ia e tata e ti e ia wha ore. Ihi atura ho i te mo pape pro a te ari i te toru o te marama o ia te marama o tivana i te taau ma toru o te mahana o ta moro te tai i promeira o te pap e hiaia i te mo atiuta e te mo tavana tauturu in ia i te mo mata in ara mai etu mai e tenu atu i tuta ho e hanere i piti ahuru mahitu i te matein a. O te mo matein atua wa pap e hia i te promo e te reo mo. E i te atiuta i ta rato mo promo e i to rato reo mo. Wa pap e hora oia ma te oa o te ar ira o aha tueru e wa tap o atura i te tap o te ar i. E wa tono atura i tawa mo reta i te rima o te mo veara nani ai te oro whenua. E nani ai te wherachi, e te tamera, e te petati api. Wa horo ahi atu e te ar i te atiuta, i roto i te mo oire atua, ia wha putu rato, e ia whaito i to ia rato iho, ia ora. E ia rave atu i te taparhei, e ia poe, e ia mou te whi atua, i roto i tawa mata in ara, e ia rave me ia rato, e te tamari, e te wahine atua, a rave e i te rato taua e taua. Ia ho e a mahana i te mata in atua o te ar ira o aha tueru. O ia te mahana ho e ahuru matoru i te marama ho e ahuru mapiti. O ia te maramara o atara. Ia whai te here hia taua ture i pap e hiara i te mo mata in atua i te mo tata atuara. Ia whai nini te atiuta e a tei tawa mahanara ia taha o atu rato i to rato mo enemi.
Rehefa atora tao amo veara nani ai te ferati e te tamera. I hape hia i te whauia e te ar ira. Whai te hia era tau aproura i te whare o te ar ira i tūtana. Rewa atura moro ti tei i rape mei te aru atu o te ar ira ma te ahu i te ar i te ahu ra e te ahu ere tape moana e te tea e ma te torona rahi aurura. E ma te ahu vavai hua mai te e te ura. Ua roa era taua oirera o tutana e wa rea te aau. E wa o atura to te atiuta e te mete e te ua e te tura. E wa te an e te ture e te proa te ari e te mo oire atua e te mo mata in atua wa ua era te atiuta e te rea te aau e te amur ama e te mahana mai te hoi no rato. E rawe rahi hoi te tata no taua whenuara i riro mai e atiuta. Ro'o hi ai hora hoi rato e te matau i te atiuta. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.